jasemet karbiar so jangan na kapapi o lapson kali kacar dia long ba kapene kapek keplem tane kapapi o lang atum jakong kai kang tim pori sumar kang atum teklong nam itum punu kewangi football tournament habran rong hang play ground along kapit doja long kacitan dunia fan alang tu penan kacisik dolo la silang tu teklong man la paklang po ateke kapat tu dai si kenang satu kai along matasi alang itu kacar dia along tan non kam ada kemwang si alang itu degree university college kitu natum angsai alang itu master degree student mata MBBS student engineering student alang itu non rong wang si itu hamren rong hang patu aklam long kawangi football tournament lo Pakistan dan inisiatif tim leader Dr. Bikram Singh Keling alang inisiatif dan penari suatu pangrom sih ini teklong lo lah sih ni paklang bon nanglang bom thai karbiak khai kang tempu kap sontin kapat tholong da kapat prang hajar sonota pon kapat piu pokali bon itu warsai kage ajok si pini isi thelong ceklang age nasi nomili na paklang pon dak pon alipan karbi ari so yang dok kontak mah itu teklong pon ali ham tikup long sini na paklang dak po nari nanglang dulu waktu ni na paklang bon po masih jasret ni na paklang bon po cái ta phi với tiền tera cái gì phi hè ô free đây phi gì phi tim leader orang Dr. Bikram Singh Keling so yang makan tur kan orang inisiatif orang teklong lo sini na paklang bon po jasmet so yang atam asontin kata kam karbia kapio na pokali khala nata kanan kapang do itu na khai kilu na pokali pona asontin along ta kapang karbia khai kang tim to an thek is karbita si kang kring kapatu along ta me ha song along ta me lang ta kang kring karbia khai non putai tum teklong apa kan ta tekalang li inisiatif dan sepini bangsa kala kapatu piso yang tu cenderung no masih dapat lang pon masih tim leader Dr. Bikram Singh Keling orang di inisiatif dan kewangi football tournament along rong hang playground along kacitan pun ya long kenari so kang tang non pangrum si long tu kere atake non kacarli jasmet result tapi elo kata bek cengton si rong wang